Mõista, mis see on. Teadagi, nädalane rekkautode järjekord Narva sillale ja sealt Venemaale. Meie Venemaale ei lähe. Meie puhkame Eestis. Seekord Narvas. Mis siin siis toimub? Nii palju Harley Davidsoni, triumfe ja pagan teab, mis iludusi veel. Numbrite järgi otsustades ei ole need küll eestimaised. Kas tõesti on see seltskond saabunud Narva Bike-festivalile? See, et ma oma edeva Honda otse hotelli peaukse ette parkisin ja võrreldes tõsiste maante hulgustega veidi kentsakas välja näen, tekitas tõsistes motomeestes küll pisut hämmingut, aga ma loodan, et peksa ei anta. Nii ilusate mänguasjade omanikud ei saa ju ometi vägivaldsed olla. Mina lähen igal juhul festivaliplatsile Hermanni linnuse hoovile vanade mootorrataste näitust vaatama. Здрасте. Что происходит? Добрый вечер. Остальные занимаются Harley, BMW и так далее. А вы что, любите только Урала или что? Нет, мы любим многие мотоциклы. Любые старые мотоциклы. Это наша тема. Да, старые. Чем старее, тем лучше. А как это возможно, что они выглядят как новые? Ну, это реставрируем сами. У нас как бы любители. Человек 5-6 нас. У нас не только мотоциклы, еще и машины есть. Военной поры и послевоенной. Так много знаете, я. Это Нарва Байк, какой, сколько раз и уже это... Это второй год. Второй год, да. Первый год вообще начинался в Нарваису. Погода, прекрасная программа. Что здесь еще? Главная тематика на любой вкус и на любую тему. Старые мотоциклы, новые мотоциклы. Преображенский полк с пищалями стреляет здесь. Музыканты на любую тему. Olin varemgi kuulnud superajudest ja kuldkätest siin Narva linnas, aga tegelikkuses nähtu rabas lausa jalust. Что это? Ты издалека делал это? Да, я. Покажи эту штуку. Это пульт какой-то? Ключ, да. Ключ, да? Ключ. А это Игорь Брок делает, да? Да. Легендарный. Легендарный Игорь Брок. Настоящий инженер, как бы, дизайнер. Все в одном. Очень большой молодец. А как здесь у вас это клуб, такой, сколько лет ему? Ну, Магнум. Магнум, да? В клубе 13 человек. 13 Сейчас это. пока. Да. Нет, ну будет больше, может быть. А может и нет. Да. Это не важно. Имя тоже у нее. Гранд Каньон. Гранд Каньон. И у него такое же имя в техпаспорте. Ага. И вин-код у него последние цифры 001. Ага. Это как бы серийный Да. у Игоря Брока Самодельки. своя партия. Да. Спасибо. Varjud Hermanni linnuse õuel venivad pikemaks. Laskuv õhtupäike mängib kroomitud ja nikeldatud raual oma kelmikat mängu. Telklaager täitub üha uute telkidega ja nahkülikondades ratsanikud on lipsud lõdvaks lasknud. Ei tea, mis rohkem tuju tõstab. Kas õllemärjuke või lusti täis kohalikud piigad nõukogude aegsetes müütsa mundrites. Mina aga leidsin enda jaoks veel täiesti uudseid lelusid. Ei tea, kas mul on ka pikale veninud lapsepõlv. $1 miljoni küsimus. Et kuidas minusugune hüljest siia sisse sai, jah? Ebatõenäoline, aga siiski võimalik. Nimelt, ma pean ütlema, et see on ääretult mugav ja turvaline on siin olla. Sellega võid tulla mäest alla, siin on isegi pidurid ja kõik see on ühe mehe töö. Lahendus on väga lihtne. Keerame liblikaga natuke lahti ja tuleb ära nagu vormeni. See voks, kus me nüüd oleme. Nii lihtne see ongi. Me oleme kuldsete kätega mehe nii-öelda boksis, kui seda võib öelda. Tema nimi on Aleksei Ülle, ta elab nüüd elab ta Soomes, Espoos, aga enne seda oli ta siin, Narvas sündinud. Ta on Nõukogude Liidu leidurite konkursi kinni pannud. Ma arvan, et leiutajad teavad, kellest ma räägin, see on Aleksei Ülle.
see on tema tehtud, see ei ole mitte ainult. See pill on samuti Aleksei toodetud. Need on esimesed mototõukerattad, millega võib vabalt ka näiteks kusagil mitte asfaldil sõita, ta on nii rairatas. Mootor on siin peal ja ta on esisilla veoga. See on sul ikka tõeline limusiin. See on juba luksvariant, seal saab 2 jalga sees olla. Sellega võite mööda mereranda kihutada, kui tahate, kui võib. Äge pill, äge pill. See siin on Eesti esimene traik. Muuseas on koha peal tehtud Urali mootoriga. Kõik selle autor on Aleksei. See siin on inspiratsiooni saanud väärikast sõiduviisist, et mehed tänapäeval ei saaks nagu omavahel selja taga istuda, kallistada. Mehed võivad väärikalt sõita sellise traigiga, vabalt, militaarne. Ja kõige selle autoriks on see mees, Aleksei, здрасте. Что за сиденье такое? Это сиденье и спортивный тренажер. Спортивный тренажер? Которое выглядит как нормальное седло. Да. Похоже на мотоциклетное. Похоже на мотоциклетное. Да. На старых мотоциклах были такие седла. Да. Почему это полезное? А внутренние мышцы, которые у женщин при родах используются. И у мужчин и женщин при сексе. Да. У нас даже есть очень хорошие отзывы от людей. Допустим, женщина не испытывала оргазм, стала испытывать. Очень Я как изобретатель, я счастлив, что мне пришла такая замечательная мысль. Эти, как выглядят, как Ледерман, но гораздо лучше и оригинальнее. Покажи, пожалуйста. Inimesed, kes on vähegi kokku puutunud veidi ekstreemsemate puhkamise vormidega nagu vee, mägi või muud matkad metsikusse loodusesse, teavad, mis asjad on Ledermani noad. Need on terariistad, mille külge on liidetud veel kõikvõimalikke kääre, näpitsaid, kruvikeerajaid, saagisid. Aleksei inseneri mõte on sedasorti nugade funktsioone laiendanud kordades. Ühe väitsaga on sul praktiliselt kaasas väike töökoda vastavalt valitud tööle ja eesmärgile. Ja nüüd väike preemiasõit heale poisile Sepole. Спасибо тебе, чтобы мои мысли еще дальше дальше. Samal ajal kui 1000 ja enam kuubikulised maanteel bensiini põletasid, lustisid uunikumid Hermanni linnuse all jõe ääres. Ka oma muusika oli piknikule kaasa toodud.